Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko yiteguye kwemera gutanga igice cy'ubutaka bwa Ukraine Uburusiya bwigaruriye, akemera kugiharira Uburusiya kugira ngo intambara ibihugu byombi birwana kuva mu 2022 irangire. Ariko yasabye ko igihugu cye cyakwinjira mu muryango wa OTAN. Yavuze ko inkunga ya OTAN, umuryango wa politike n'igisirikare ugizwe n'ibihugu 32 byo ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika ya ruguru, igomba gutangwa mu bice by'igihugu bitarigarurirwa n'Uburusiya mu rwego rwo kurangiza iyi ntambara. Ariko ashimangira ko ubutumire bwo kwinjira muri OTAN bugomba kwemera imbibi zemewe ku rwego mpuzamahanga za Ukraine. Perezida Zelensky yumvikanishije ko ibice bya Ukraine bikigenzurwa na Ukraine, ni ukuvuga iby'Uburusiya butarigarurira bikwiye kurindwa na OTAN mu kugerageza guhagarika icyiciro gishyushye cyane kandi gishya cy'iyi ntambara. Mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru Sky News cyo mu Bwongereza cyagarutse ku ngingo zitandukanye, Zelensky yabajijwe niba yakwemera kuba umunyamuryango wa OTAN ariko gusa ku butaka Ukraine igenzura ubu ngubu. Ni ukuvuga baramutse bamwemereye ko Ukraine yinjira muri OTAN ariko ubutaka bwayo Uburusiya bwigaruriye, akemera kubuhara cyangwa se kubureka. Zelensky yavuze ko yabyemera ariko gusa igiye kuba umunyamuryango wa OTAN byatangwa kuri Ukraine yose mbere na mbere, kugeza ku mipaka yayo yemewe ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko ibyo birangiye Ukraine ishobora guhita igerageza kuganira mu buryo bwa diplomasi ku gusubizwa ubutaka ubu bugenzurwa n'Uburusiya. Ariko ibyo yumvikanishije ni ibyo mu rwego rw'ibitekerezo cyane. Nk'uko yabivuze, nta muntu n'umwe wari watanga icyifuzo nk'icyo ngicyo. OTAN ntabwo irigera ivuga kuri gahunda nk'iyo ngiyo. Zelensky yagize ati Ukraine ntabwo yigeze na rimwe itekereza ku cyifuzo nk'icyo, kubera ko nta muntu n'umwe wigeze akitugezaho ku mugaragaro. Yavuze ko byasaba ko OTAN iha ubunyamuryango igihugu cyose cya Ukraine, harimo n'ibyo bice ubu ngubu bigenzurwa n'Uburusiya. Mu isemura ry'amagambo yavuze byakozwe na Sky News, Perezida Zelensky yagize ati ntabwo ushobora gutanga ubutumire bwo kwinjira muri OTAN ku gice kimwe gusa cy'igihugu. Kubera iki? Kubera ko ubwo ngubwo waba wemeye ko Ukraine ari bwo butaka bwonyine ifite, naho ubundi butaka bukaba ubw'Uburusiya. Yavuze ko abantu benshi barimo gutanga icyifuzo cy'ibyo babona byatanga agahenge, ariko ko mu gihe nta buryo bwo kubuza Uburusiya kongera gutera, agahenge ngo kaba gateje akaga gakomeye. Yavuze ko kuba umunyamuryango wa OTAN ari byo byonyine bishobora gutanga icyo cyizere. Perezida Zelensky asanzwe yaravuze ko atekereza ko intambara ishobora kurangira mu mwaka wa 2025 niba inshuti za Ukraine zigaragaje ubushake buhagije. Amakuru avuga ko iki cyifuzo cyo kuba Ukraine yaba umunyamuryango wa OTAN ariko ikarekera Uburusiya ubutaka bwayo bwigaruriye ngo bimaze igihe biganirwaho mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Birasa naho bashaka gukora ibishoboka byose bagaha Uburusiya ibyo bwifuza, ariko amahoro agahinda. Ubwo yari arimo kwiyamamaza, perezida watowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasezeranije kurangiza iyi ntambara mu masaha 28 akigera ku butegetsi. Abamuri hafi nka Vice President watowe James David Vance bagaragaje ko ibingibi bizaba bisobanuye ko Ukraine izagira ibyo yemera, bishobora no kuba kwemera guhara cyangwa se kureka ubutaka bw'akarere ka Donbass na Crimea bwigaruriwe n'Uburusiya. Perezida Zelensky we ubwe yavuze ko Ukraine yifuza kurangiza intambara mu 2025 binyuze mu buryo bwa diplomasi. Uburusiya bwiyometseho umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014. Imyaka 8 nyuma yaho bwagabye igitero gikomeye cyavuyemo iyi ntambara bukomeje kurwanamo na Ukraine. Ariko birakwiye no kuvuga ko kugeza ubu ngubu Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nta kimenyetso na kimwe yari yagaragaza ko yaretse ubushake bwe bwo kwigarurira Ukraine yose uko yakabaye. Igitekerezo cy'uko yaba ashaka kwemera ko igice cyari cyo cyose cya Ukraine kinjira muri OTAN ubu ni ikintu kitakwiyumvishwa, kubera ko yararahiye avuga ko Ukraine itazigera yinjira muri OTAN. Ibimenyetso byose biriho kugeza ubu ngubu
birumvikanisha ko uruhare urwo ari rwo rwose rwa OTAN rutakwihanganirwa n'Uburusiya. Uburusiya bwagabye igitero kinini cya kabiri ku bikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine mu gihe kitageze ku byumweru bibiri. Perezida Putin yavuze ko cyari igisubizo ku bitero bikomeje bya Ukraine ku butaka bw'Uburusiya igaba yifashishije misile zo mu bwoko bwa attack miss yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanya-Ukraine bamaze gukubitwa n'ibihe bibiri by'ubukonje bukomeye kuva Uburusiya bwagaba igitero gisesuye kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Ni ubukonje bukomeye bwabituyeho badafite uburyo bwo gushyushya inzu zabo kuko ibikorwa by'amashanyarazi byarashenywe. Ubu barimo kwitegura ikindi gihe cy'ubukonje bwinshi badafite uburyo bwo kwishyushya no gushyushya inzu. Ubundi byagenze bite ngo Uburusiya bwigarurire ibice bya Ukraine? Byanyuze mu zihe nzira? Ni ibihe bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye kugeza ubu? Ukwigarurira uturere two mu burasirazuba no mu majyepfo ya Ukraine bikozwe n'Uburusiya ni igice kimwe cy'intambara irimo kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ukwigarurira utu duce byatangajwe ku itariki ya 30 y'ukwa 9 mu 2022 bitangazwa n'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin. Byakozwe nyuma y'amatora ya kamarampaka cyangwa se referendum yateguwe kandi agahagararirwa n'ingabo z'Uburusiya hagati y'itariki ya 23 n'iya 27 mu kwa 9 mu 2022 mu turere izi ngabo zari zimaze igihe zigaruriye guhera mu kwezi kwa Gashyantare mu 2022. Uku kwigarurira bireba uturere twa Ukraine twa Donetsk, Kherson, Luhansk na Zaporizhia. Harimo n'ibihugu by'iyise Repubulika z'abaturage za Donetsk na Luhansk. Ni uturere twiganjemo abaturage bashyigikiye Uburusiya. Akarere ka Crimea ko Uburusiya bwakigaruriye mu 2014. Ku itariki ya 20 y'ukwa 12 mu 2022 mu itangazo ryagejejwe ku bakozi b'inzego z'umutekano, iziperereza ry'igihugu n'izindi nzego zitandukanye zikomeye mu Burusiya, Perezida Vladimir Putin yagaragaje ko hari ibibazo bikomeye cyane by'umutekano mu turere twa Ukraine twigaruriwe mu kwezi kwa 9 mu 2022. Dore uko byose byatangiye. Mu kwezi kwa 11 mu 2013 muri Ukraine habaye imvururu bise Euromaidan. Ni ibikorwa aho igice kimwe cy'abaturage cyagiye mu mihanda gikora imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana leta yariho icyo gihe yari yanze ko Ukraine yishyira hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Icyo gihe ubutegetsi bwariho muri Ukraine bwari inshuti n'Uburusiya, bityo bwagenderaga ku cyifuzo cy'Uburusiya cy'uko Ukraine itajya mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Nyuma y'imyivumbagatanyo, Repubulika ya Crimea yari itangaje. Aka gace ka Crimea kavuze ko kabaye repubulika ko katakiri kuri Ukraine. Hari ku itariki ya 11 mu kwezi kwa 3 mu 2014. Birumvikana Uburusiya bwari bufitemo ukuboko. Guverinoma y'icyo gihugu gishya ishyigikiwe n'ingabo z'Uburusiya yahise itegura kamarampaka cyangwa se referendum yo kwigenera hazaza ku itariki ya 16 y'ukwa 3 muri uwo mwaka, aho 96% by'abatoye bagaragaje ko bashyigikiye kwiyomeka ku Burusiya. Ibyo kandi bigatangazwa bidatinze. Nk'aho ibyo bitari bihagije, mu kwezi kwa 4 mu 2014 amatsinda y'abashaka kwiyomora ku gihugu cya Ukraine bashyigikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine bateguye kamarampaka zo kwigenera hazaza, maze batangaza ishingwa rya Repubulika y'abaturage ya Donetsk mu karere ka Donetsk na Repubulika y'abaturage ya Luhansk mu karere ka Luhansk. Izi kamarampaka zemejwe gusa n'Uburusiya, Syria na Korea ya Ruguru. Ku itariki ya 24 y'ukwa 2 mu 2022 Uburusiya bwatangije intambara ikomeye kuri Ukraine n'ubu ngubu ikirwana. Ku itariki ya 20 y'ukwa 9 mu 2022 abashyigikiye ukwiyomora kuri Ukraine bo muri Repubulika y'abaturage ya Donetsk, Repubulika y'abaturage ya Luhansk hamwe n'ubuyobozi bw'uturere twa Kherson na Zaporizhia batangaje ko hazakorwa kamarampaka ku kwifatanya n'Uburusiya
kuva ku itariki ya 23 kugera ku ya 27 y'ukwa cyenda muri uwo mwaka. Utu turere twose twagiye twiyomora kuri Ukraine nyuma tugatangaza ko twishyize mu maboko y'Uburusiya. Dufite ubuso burenga kilometero kari 90,000. Ibi birangana na 15% by'ubuso bwose bwa Ukraine. Birangana n'ubuso bwa Hongria cyangwa se Portugal. Ni ahantu hanini cyane ku buryo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamaze igihe avuga ko badashobora kwemera ko Uburusiya bwagumana ubutaka bungana uku nguku bwa Ukraine. Izi kamarampaka zose zagiye zivugwamo amakosa menshi yagiye agaragara mu bijyanye n'amategeko. Nk'urugero, ihame ryaho mu matora umuntu umwe angana n'ijwi rimwe ryarenzweho kubera ko umuryango wose wemererwaga gutora rimwe gusa. Abatora ntabwo byasabwaga ko baba bafite ibyangombwa bibaranga, ni ukuvuga indangamuntu. Uwazaga wese bamuhaga urupapuro rw'itora agatora. Nta wundi muntu wigenga cyangwa se ishyirahamwe ryemewe ryari rihari kugira ngo rikurikirane itora, ni ukuvuga indorerezi. Abasirikare bambaye imyenda y'ingabo z'Uburusiya bonyine nibo bari baherekeje abakozi b'ibiro by'itora bajyaga gusarura amajwi mu ngo z'abaturage. Ku itariki ya 27 y'ukwa cyenda mu 2022 abayobozi b'Uburusiya batangaje ko mu karere ka Zaporizhia kamarampaka yabonye amajwi 93.11% y'abashyigikira kwiyomeka ku Burusiya. Ku itariki ya 30 y'uko kwezi kwa cyenda Uburusiya bwigaruriye uturere tune twa Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson hakurikijwe itangazo ryatanzwe ku munsi wabanje. Umuryango w'abibumbye binyuze ku muvugizi wawo ushinzwe ibibazo bya politike wese wamaganiye kamarampaka. Uyu muvugizi yaragize ati ibingibi ni ibikorwa by'akarengane bigamije gushaka kugaragaza ko icyo gikorwa cyagenze neza kandi ko gikurikije amategeko no kugaragaza ko cyubahirije ubushake bw'abaturage, mu gihe nyamara bigaragara ko ari uburyo bwo kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu ku ngufu. Ati ibi ntibyakwemerwa mu mategeko mpuzamahanga. Mu kwezi kwa 12 mu 2022 nyuma y'uko kwigarurira utu turere, Perezida Vladimir Putin yashimagije ko ari ibikorwa byabaye bihuriranye n'ibikorwa bye byatumye inyanja ya Azov iba umuyoboro w'imbere mu Burusiya. Ni ukuvuga igice cy'inyanja cyari hanze y'Uburusiya cyahise kinjira mu Burusiya. Yongeyeho ko ibingibi byari inzozi yarahuriyeho na Petero wa mbere. Uyu nguyu Petero wa mbere yari umwami wategetse Uburusiya kuva mu 1682 kugera mu 1725. Ku itariki ya 7 y'ukwa munani mu 2022 Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaravuze ati niba bigabiza igihugu cyacu bashyize mu bikorwa ibyo bita kamarampaka, biyiciye ubwabo amahirwe yose yo kugirana ibiganiro na Ukraine cyangwa se n'isi igendera ku bwisanzure. Ati kandi uko byagenda kose Uburusiya biragaragara ko buzakenera ibyo biganiro mu gihe runaka. Ku itariki ya 30 mu kwa cyenda muri uwo mwaka Perezida Zelensky yatangaje ko igihugu cye cyashyize umukono ku busabe bwihutirwa bwo kwinjira muri OTAN. Mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 19 mu 2023 Perezida Vladimir Putin yasuye umujyi wa Mariupol uri mu gace ka Donetsk muri Ukraine, ni mu gice Uburusiya bwigaruriye. Putin yagiye kandi muri Crimea mu rwego rwo kwizihiza imyaka 9 yari ishize Uburusiya bwigaruriye uyu mwigimbakirwa w'inyanja y'umukara. Aha naho hahoze ari ubutaka bwa Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky iki gihe yasabye Uburusiya gukura ingabo zabwo muri Crimea no mu tundi duce twose twa Ukraine zigaruriye kuva bwashoza intambara kuri icyo gihugu mu kwa kabiri mu 2022. Urwo ruzinduko kandi Perezida Putin yarukoze mu gihe urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rumaze gusohora impapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Uru rukiko rumushinja kuba nyirabayazana w'ishimutwa ry'abana muri Ukraine kuva Uburusiya bwatera iki gihugu. Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza icyo gihe yatangaje ko kuba Uburusiya bwaremeje bucece
umujyi bufata nk'umurwa mukuru w'akarere ka Zaporizhia Oblast ngo bushobora kuba uburyo buziguye bwo kwemera ko ingabo zabwo zaba zitakibashije kwigarurira igice kinini cya Ukraine nk'uko zabiteganyaga. Gusa iyi minisiteri yaribeshyaga kubera ko Abarusiya bakomeje gufata ibindi bice kuva icyo gihe. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 3 mu 2023 abategetsi b'Uburusiya batangaje ko umujyi witwa Melitopol ubaye umurwa mukuru w'akarere ka Zaporizhia Oblast. Bari babitangaje ku buryo bw'agateganyo kugera igihe Uburusiya bubashirije kwigarurira ko karere bidasubirwaho. Mu kwezi kwa 9 muri uyu mwaka, Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ko ingabo z'igihugu cye zirimo gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Ukraine ku muvuduko urenze usanzwe. Ubu butumwa yabuhaye abanyeshuri biga mu ishuri ryisumbuye rya Kizil ku itariki ya 2 y'ukwa 9 mu 2024 mu gihe ingabo za Ukraine zari zikomeje kugaba ibitero mu ntara ya Kursk mu Burusiya. Imwe mu ntego z'ibitero by'ingabo za Ukraine muri Kursk kwari uguca intege ibikorwa by'ingabo z'Uburusiya muri Donbass nk'uko byasobanuwe na Perezida Volodymyr Zelensky. Gusa birasa n'ibitarakunze. Perezida Putin yagaragaje ko mu gihe ingabo z'Uburusiya zihanganye n'ibi bitero byatangiye ku itariki ya 6 y'ukwa 8 mu 2024 zinakomeje intambara zatangije mu gice cya Donbass mu kwezi kwa 2 mu 2022. Ati ntabwo twigeze tugira umuvuduko nk'uyu nguyu mu bitero tumaze igihe kirekire tugaba muri Donbass. Ati ntabwo ingabo z'Uburusiya zirimo gufata ibice biri muri metero 200 cyangwa se 300 gusa, ahubwo ni za kilometero kare. Mu kwezi kwa 6 muri uyu mwaka, Perezida Vladimir Putin yavuze ko kugira ngo iyi ntambara irangire, Ukraine igomba gukura ingabo zayo mu turere Uburusiya bwigaruriye. Ibi ngo ni kimwe mu bisabwa kugira ngo imishyikirano ishoboke. Iki cyifuzo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakigereranije n'ubutumwa bwa Hitler. Zelensky yagiye ashimangira ko Ukraine itazaganira n'Uburusiya keretse gusa ingabo z'Uburusiya zivanywe ku butaka bwose bwa Ukraine harimo na Crimea. Putin kandi yavuze ko Ukraine igomba kureka gahunda yayo yo kwinjira muri OTAN mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bitangira. Aya magambo ya Perezida w'Uburusiya yaje mu gihe abahagarariye ibihugu 90 biteguraga guhurira mu Busuwisi mu nama yigaga ku maherezo y'intambara muri Ukraine. Icyakora Uburusiya ntabwo bwari bwatumiwe muri iyi nama. Mu nama y'abahagarariye Uburusiya mu bihugu bitandukanye yabereye i Moscow mu kwezi kwa 6, Bwana Putin yasabye guverinoma ya Ukraine kurekura uturere tune twigaruriwe n'Uburusiya: Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Putin kandi yavuze ko Ukraine igomba kureka ku mugaragaro gahunda yayo yo kwinjira mu muryango wa OTAN kugira ngo iyi ntambara ibone guhagarara. Yaragize ati nibimara kugaragara ko Kiev yemeye iki cyemezo, itegeko ryo guhagarika imirwano no gutangiza ibiganiro rizahita ritangwa ako kanya kuri uwo munota. Umujyanama wa Perezida wa Ukraine Mikhailo Podolyak icyo gihe yamaganye iki cyifuzo akita uburyarya budakwiye ndetse avuga ko kitari mu ubwenge bwinshi. Nyuma yaho Perezida Zelensky yabwiye televiziyo Sky TG24 yo mu Butaliyani ati ubutumwa nk'ubu ni ubutumwa bw'agasuzuguro. Ni ibintu bisa neza n'ibyo Hitler yakoze ubwo yavugaga ati mu igice cya Czechoslovakia byose birahita birangirira. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ingabo Lloyd Austin nawe icyo gihe yirengagije ibyo Uburusiya bwasabye, aravuga ati Putin yigaruriye mu buryo butemewe ubutaka bwigenga bwa Ukraine. Nta burenganzira na buke afite bwo gutegeka Ukraine ibyo igomba gukora ngo habeho amahoro. Mu minsi yashize byakunze kuvuga ko Perezida Zelensky ashobora kuba noneho yiteguye kwemera guhara ubutaka bwa Ukraine bwigaruriwe n'Uburusiya, ariko iyi ntambara ikarangira. Bitekerezwa ko arimo kubisunikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko hari impungenge z'uko Perezida Donald Trump najya ku butegetsi azategeka ko iyi ntambara irangira.
inzira byanyuramo iyo ari yo yose.